ole amasan clear tu mi pui hai chibayang en buknok ni sin la le tu lai chu assam election ding lein state rang election ding lein ri haw an sa emela kai hi mizorama ganyan mi rit sengangen assam election ding chungchang hin chu hril thei rak lem chu kanei chung no ami ruk chu tu lai ei ni mar naw hai le ei unaw kuki hai an thokin e sarkaran thokin ham thatna ti ngei te atakram la hlung noin la khom ham thatna ei mu na chung thua hin ngai tu na hi aseino theinowa a then tam tak chun BJP I supporta BJP I thlopa in mitel the Mizoram hin cho BJP hi shielding rak khom anum noa ei ritang sengen ei na mun seng ei na mun ram izir he thil ani lak lein chulei chun BJP tulaya abik takin NC Hill Assam NC Hilla malak dan ding le ei thui tu hayan thok khoma malak dan ding tam tak YouTube kher ei juksil no khoma press release mani ngen na han sim hai khom ei museng ei ringa chun thu om tak le thuin dik tak ang om deu ti ngei te hi ei hrit sengangen SKS chitlo ama YouTube channel a hin ama in BJP vote na ding san le BJP kalmang am ei ti ding dima ha sau sunga big takin tuwa tuma ai malak dan ding a hril na a rengen felfai de win frank de win thil no sin la khom a thil hrilan thokhin man thei ding ina uma hi hangri ek kanuma hang social ting pang ne lowin a thu hril hi hang sap samet einom lein a video hi ai hang ending ania chun viewer haien SKS sitlo a channel hi in lo wa subscribe sengdingin amasa ne hang en ngena ne hang en eita shielding om tok le juk sabding tool au mani chun ei sabding ni ro se hello boysun hin BJP ri hian ring na sa ema le chun abi tan ke ni asama Dima South District NC Hill Yarit Haflong Ram MLA sang ni som ni pro election ding hin riva anasa ema hilahin toite rukril kanuma asanchu Haflong Ram ma no hai puting hain anri thim no dingana aram leilung imdan vel ti hino mi tam tak ei dingna chu le chun toite rukril kajuk no ma Haflong Dima South District Council District Yarit here bihim hi lakni TV la mani chungvel chaw sukanna atlang puin hi district sung hin constituency che no kania constituency som ni parit omani su constituency som ni parit lai chun MSC member of autonomous council hi marin panhi ne ya hukin panhi an ne ya naga in pali karbi in pakhat rangkolin pakhat BT in pakhat ani cho chuna tlang puya som ni parit constituency khan tlang mi hin som char ti chun non di masa in som char constituency ni adang po chu di masa constituency ni cho chun tulai a video ai lu tak main SKS sidlo hi a reno ayum bek ringa no ama he ngai tu na khom hi film tak hi anei ve a chun film thu he deu mi film thu in nik mi film thu tho sha ta ania Facebook hai ai lo mulak ringa uma YouTube ting pangkhom oyum lo ti film hai chen lo shooting a lo si ma kha thik trong da ma interview da man nei na khala ya pakha ani ti ei rit seng ringa uma chunama hi film thu dol deu mi nia Facebook a hailem hin cho arul pa khat le chun trong za mo le trong dang anang in big comment film thu hian dol ema Facebook ai lut chun anni hi mi suk lim thei tu tak anne milungril lin deu lek ania chun hin fi ma hung thola ka chu athil rila hi poimo tak a umani lo ngai zomei ti o election hi riva anasa BJP
จิจน NPP Congress อันเนี้ยก็ไงตัวอัตู vote in ลาคมมาดิมาซาเท่าดังอันเนี้ยฮิเลหิน vote ฮิอาริทีมของมันตะกาเอ็นี่มีเราจะเองยืดที่บอกนัว MSC ปัญหาเจ้าเองในขันนี้อันนี้เลยกันจนในยุคสิทีมดิ้งโจทิลประคัด BJP ถอดดิ้งจะช่วยอันตาโอ้มีทีมไงนะจน right to vote อันนี้อี vote ดิ้งจะตัวมันขับเทนเนาะอีน้องมันมีเตะเทนแต่ช่วงไล่จริงไงตัวโน้นล่ะ politics 18จะช่วยเนี่ยก็ทิลคลิปฟังว่าตับเดบุลาเราชงปาของ politics drama จนจุดcentral parliament เราชงปาเนี่ยมันทิลอาทิตย์เล่มเดียงอันเนี้ยช่วงไล่จริงทีร์ดิ้งป่วยหมดจ้ะ central ทีร์พอไงจุดว่า state จน district central เองนะ BJP state เองนะHimanta Roy BJP เท่า district เองนะ BJP so MLA ที่มาเซา district MLA พัดสารกันเนี่ยจุดไงตัวโน้ละจุดกุมทุ่มเจ้าหินMSC election มันดิ้งเจ้านี่จ้ะจุดไงตัวหิน party ดังโลวอดถึงแต่อินลาคม state แต่จะ BJP รัฐยังไงอีกงั้นอัฐวสุบิดิงว่าBJP ก็ขลายตะขาสเตดะลักจน BJP รัฐdengan hatiตะขาอิลชัดไล่จิงคอมินสิลเทียนี่เนาะโอ้ BJP รัฐไงยันตาคอนเกรสรัฐอันตาตีขาสิลเทียจอนี่จีนเนี่ยอเมริกาจะสิลังคันไอนารามิจิร์โอ้ไอนี่จนฮาฟลงจนดิมาฮัสวจน MLA หัง target ดินลาคอมนี่มาร์มีโม่อัดลิงเทดิงไอโน่target เทดิงคอมไอบอกโน่เนี่ยอเมริกาจะขัดจะฟิวจาระตัวว่าสรการเล่อินบิกนะมาทิ้งไปหลอดลิงไปนี่จนโน่นี่คอมไม่ละติดให้จงโน่เนี่ยจุลายจนน่าอิจิร์อัตุลจีค่ะหงสิลนี่BJP ลิงเงี้ยยันเตตีหังสิลขัดจูเราเคยทีไม่ดีว่าอามามูดานเขามันนี่เทยจนอัดสิงเอลเทยคอมสิลเทยนี่บอกนอนเนี่ยคือปากนั้นนี่ชักเนาะนี่รอยจะ politics ไอ้ที่เห็นอามาก็ที่เทยจู politics กันเฮลทีไม่ได้จะไอ้ทีมเนาะมันย่อก็ที่ละไอ้ช่างโจ้นะ politics ไอ้ปาร์คอมนี่เราไอ้นูตาไอ้ตาคอมนี่เรารัฐนะเบลค่ะ minority ตาจูดำนาดีอินกะฮิตาจน politics หินเมลมาในสองไงเนาะที่ค่ะไอ้รีดาทราอาทิตย์เดียวกันไอ้นูโรไอ้ปาร์วังในหลักจน politics ไอ้ในรูเลไปปันสักไอ้ปันหลังหายเลยไอ้เมลมาสดตักไอ้เมลมาลำปุยหายเขาไม่มุขมาอินเฮลละกันข้างค่ะไอ้ politician ไอ้ช่วยตัว MLA จินหายเลย MP มีไอ้คมนี่ไอ้ชินละเมลมาคุมลุนันมเทนอนี่ตีค่ะไอ้เราริดซาดบอกดึงนะทาเนี่ยBJP เลยมีจะกัดดิสลเนาะกลางมีไอ้ที่เช่นอะไรมีจะคอนเกรสก็ปัญญาลันไอ้ดิจิทัลนี่จะคอนเกรสมาอันนั้นจูสเตทcentral high district level จะไหนที่ร่างไอ้เนี่ยจุดที่ตัวเห็น MSC ปัจจุบันเจ้าเนี่ยอีกน่าไม่เข้มเนี่ยเดียงนอนดีมาซาจุดเลยที่หลังพี่ปูอินทรูลินลาของ constituency ส่วนเบลเจ้าเนี่ยจุดนี้อินทน่า majority กายรีมาดีมาซาอินทน่าไม่เข้มเนี่ยเดียงตัวเลยก็ง่ายต่างจนอัตตัมเล่มเฟียน่าค่ะเฟียดิ้งค่ะดำดอยนี่จุดตัวจุดยันละcouncil here di Mahasau district taliti 2nd February 1970 akha council here in din tranania first CM kom ai ni mara che kotlang ania ai jo ngai to a chongpu ni na vial ju chel o me ni chu ana cho population ei hlom lein chongpu ni na chel the no chun constituency ei del hai ko me ju ena lower khar thong ai ti chun haranga jaw to kai kum po hinel na chun jinam valley
pujo sum thang chun lor kha tong pungam ro thang MSC nia chun ei tam na tak mul hoi ti la chu haflong constituency an no mahur ti hai la cha mahur constituency any b ka ti dingin constituency hi pani chaw nei na any ha nei king ne no sim dingani ile hin any hai ta den chen du tu sam barhila chu party tha ti khom ngai no development ei dit bok thil thai dit bok ei vo no la chun chu min chi karanta ile hin major team na kha atha ka ju ngai chun population rim khom dima south district nei ju ena mirong hi 9.65% velan ni chu chun mar hi 7.65 pang vel ni ngata chun kuki hi 5.11 ni nganta chun karbi hi 4.0 velan ni chu chu dadang biete rang kho vai te khoman thawa chu major tribe te district sunga dingin chun mirong hen tak taka jemi naga an lenga thangkop ma ei do he big no ni chu hi le hin MLA 2026 election a hin tum fenga ta ti ani chu tu hin NPP khoman strong le BJP khom tum arha dingai ri thakna ana chu vote no ro katino che aram dan le politician lumde dan hen je BJP hi vote in la chu athadin na cham bi tam tak pu ti ngam hai nan thri thim nai na BJP che okay mizo a point a lutran ne hilai tak helo ngai ti mo e a bel sunga hain alum ji le a dei jin thita puti nga hai chon an ngai danan an ngai dan ringotin an thita ne asunga hai nge thuril zongai zomai tele Manipur ha jon MLA pakhat ei ne ya khang ve han selai no me ags the ye hing lai ke ni haphlong area hai terete constituency pani khom chu tribe dang hai le la ko pe ni chu Manipur ting khom khan tuwa ai MLA tlingai khom BJP a tling ve tho an ni ne BJP chu khuwa central a sarkar na chel tu an ni lei khan an thrat rim laka chun ruling party rim hi azui hi ai tam lem laka ne khalai khan kha khan boina dinga no phot ngai te constituency pani chau nei tok ai ne chu chu hai chun BJP chu lo kan lo jit do te ei dit no te lo ni sin lam tina be do dal ding ei ni hain ei vakhinga a chau thei ding dam ni sin la chu king ding ka dit ni lo ke khom pui BJP ana te king ne no ding le kan vakhin kha i ma tangkai mo okay central BJP hong tlua district hong thleng pa phale ini kon BJP mak sanai ti wan zo der ani khatia ba congress ni lai ko iwa congress an zo der arhat hai nam kha apoi mo ni atule men chu BJP sarkarin thil tam takan tima an tim hai popolem che rita YouTube bela zu thil chir khom turin ka ri no eng po khom ne ro se vote chu I vote thu ni no mi te ding an team na hai ga cho a ril ngam no cho an team na atlang pui ka lo ri da ken juk shrilel ga te mar hai le kuki hai in MOS signa hi election tom chin ami sign puya hi katling ani chun ati ni kha atling ani chun thlathum sungin thlathum sungin mane thil suk felding tul suk felding ti ani an team na kha chun Himanta Biswa Sharma ahung tum khan haflonga khalaya press release and press mi han kom na khan tanchin bumi han kom na khan election zowa dima hasau hi NC Hill hi district pani in umate tia shila amiruk chu council le
holimin in big to in alatine chu pani in training ati chun IPF high demand khom kha lot single dim mo NC Hill Autonomous District Council hi apangai numro se non dimasa hai tadingin ti kha an movement ania kha apek dingangin IPF ai ku makhom thutluk na lo nei bokane chu le chun aram sunga hai tadingin dima ha sau sunga haflong room sunga hai tading chun tuta tum chu be seina nei lein vote a om shrimane asan chu lo vote no in la ai ni mar bubit na le kuki bubit na mane anole IPF hai ai bubit na hin lo thling tano ang sin la BJP mo ai vote hi lo thlom tang sin la khu ting mundanga khan Dr. Himanta Biswa Sharma hi BJP hi lo thling thut ta hai sin la hi thang san khan ai movement le ai be sei po kha athlonel dim mo ti khom kha ngai tu na sei taka lein a eng po khom ni sin la politics cho ramle tui tina ania ramle tui development na ding ani chun ei ni chi te nam chi te hai chun ma ai lang lak sam tu la ma ting pe ya atiang khan congress chu ahungin lala sak ting pangan thokin ahungin lala ei ni chu automatically zan khat karin em le MSC high common ein khat na high common constancy pan he ne ya ein khat na high common zan khat kar minute khat kar common an mi congress puyel dingane kha chon boino ngai tiwa politics chu en sel dingane ai shil dingane ami rogal chon na ke vai tiang khan in mel mak na nei no ngai tiwa SK Silo na Shrilang deu khan nu le paro angen nei tum no maneu ana chu politics in Nelini Chentuchu Central State District. Anito. Tun MLA Halo vote Lingta. Halo vote Linga a council ruling party and trick daral ding Sena to cut as a chang loading anito. Council he MSC high Chalaina. MSC election in decision is shim to. To his decision shim hunilo to him a ruling fair penaka a vote along. Asan so MSC fa palino male BJP vote line nom le Congress vote line nom NPP nom independent vote asan so I bill chong pui sang ding ani lekan chunan mi hai khan en no kan ta kan politics an inform no chona tu hin en la karbiang long in palivel MLN ne ya ni hai hin pakhat chau district in NC Hill di ma sa in dis pakhat sarai nei pha kan chu kitchen su ngai to anta kan chu hilei hin ke ka ngai dan chun politics e hila lai thim vonga atika tap te bula pa khom sel he ni ngai lo ana cha politics si ka di ka hil no pakhat le ka di dan pa chu politics e tin ei paro e nu ro angai ngai na tak kham hi pe ka ngai ti minority e nia a rat bel a rat na khadam na ne chu hilei hin eng comedy hai nei basuk chang thei khom ni lo ei ni hai von la vu no a chang ding khom ni lo ei population khom sing ni ti vel chau chung lai ve lei ni ei baking hai baking he no ding kha ei khinga I ma tang kai ba ilei hin tu ta sang ni som ni paru election khom ni ka ju ngai to party pan he chanin be ding na hat lem nen se the na BJP le NPP yung khadam ta Congress khaman uma ping po kham ni ro se state NAT wa jon central NAT wa district NAT wa khan tum ruling kha ai vote khi thain ka ngai Dima Hasau district a majority Dimasa 28 constituency uma chung lai chun 18 anni ta ni cho som bel chau chu naga zemi mar kuki rangkol bel khomin som constituency nei tok tok ei ni hai po za him thua lo thang kopin la khom ei khim ne no dem chu lei chun majority na khatha chun BJP hi atha ka tit chak no social ding ni sin la chu nangan ne khom hon ka social thei to ding BJP ana cho
นี่หายมาสวยเสียเลยบักคิงขันเขามาประจางหมดhin tel ro tu ta tum cho ai ngir munin nazir that lein lang thong ai tiwa chu hnunga chun BJP lo thlinga ni khoma BJP hai anin team na ei asam CM an team na a hlot thlinga ma hlot thling nom a hlot thling no ni chun thei top suwa ano ka chu pe nge tum ding ti angin ril tavel re in thla runga ni kha hin majority mum na do me tiwa ei net hi as slow to wifi he anvir na mi hrethi min la net an furak no lein atop chen en no mani wa SK sidlo athil thril hi chungchang he angai nom tuai chun aling hung sing kata komena aling hung sing kata in lova ending lova en zominta chuna Sri Lankan ayum na mun izir athil hlung ani lein abik taken tuwa tumlem chu asama marna wai ta ding lem chun chu beiseina min anmi sim peka beiseina nein thilei thoa beiseina nein movement nei naya beiseina nein demand nei thoa beiseina nein silai choyane no ei beiseina neya silai choi kha beiseina lei bogin marna wain silai tungno kani cho chu beiseina chu fe pe in tu hin beiseina nein vodai thlang nok dengania hi chungchang khom hin a thei chu in thurula ei lo vote no ni khoma mo BJP khai lo vote no ni khoma ei throi tuai nam throi tu hai malak na sukmul phau lo dan ding mo video khom su viral lo wa mul phau lo dan amul phau no thei dan ding ang top khan mala seng ding in mitin social media malatu haile post inkima Facebook IG YouTube hai khom nisina video viral theina chungchang khom film khur taka mala ei nam throi tu hai sukmul pholo dan ding lampui dap shram dingin clear tu mi pui hai po karang ngen chewane le hun manglo in hoin la video dang le in monok sangai ti